abantwana benkosi masikuqithandaze. Amen. Amen. Ngithi bashumayeli practice yezwe Jehova. Ngoba nginika umsebenzi kaNkulunkulu nize nyawo. Yaxolisa eshlangeni sobukhosi uthi esithelele ngenyembezi. Eyingozi. Ngamemeza Yesu nemini aunisa ngamemeza senkulu yasebushumba maNazaretha. Bantwana basezulwini kangazi kunikwe umuntu inkonzo ngomqondo ngiphili kahle ekhaya. Kunikwe umuntu inkonzo ngaphile ekhaya. Kodwa
uJehova unyazo wasezulwini uphethe zonke imfanelo zokwelapha abantu ungabuziya ukuthi lo muntu lokanikwa kungani angelapha nami mhlambe ngenhlanhla ngafana nawe ngibomuntu ngithi ke abantwana basezulwini ngizokela ngithi ushesha kancane unyazo ebusuku lishise ihelicopter yafika yehlala Wasebenzangene phakathi nge-driver athi inkosana wathi kwi-driver akaze kube lento ngisho kwikile yathi ngene esivaliswa yavalelwa phakathi ngathi ngiyasuka ngehelicopter ngathi izoshayisa izindlu because yayisishesha yasuka yahamba reverse yathi yabameza ibhanti ngizidrayive uzoyibona lapho yakhona yafika ebuhleni ithena ithi ifika ebuhleni wasethi uzodala la bese uyale ngoba le helicopter ngeke iye phambili ungadala la ebuhleni ngizokala ngokuthi kusheshe ukuzethula bazoba nenkinga abantu ukuthi wathi umfundisi uNculu eManhlanhla kwathiwa umfundisi uDladla eManhlanhla kwenzeka kanjani kwakukhona isikhathi iduzela isonto Titova waManazaretha ngaba umshumayeli mina eManhlanhla kwaba umshumayeli uDladla eManhlanhla ngayinhlasuthu uDladla wawumshumayeli wawumvangeli ngaba umshumayeli uDladla wawumfundisi ngaba umvangeli kuthe sekulapho sasikhona kulezi ntaba zaselinda kwatholakala ukuthi bayangena ngapho bayajoba kwakuzobhidlizwa lo muzi waselinda kwathola bayangena khona babekhuphuka ngapha bekhuphuka ngapha komhlaba lingane benyuka bezaneno kwathiwa kuyagcotshwa wayesebethi hayi asiyokela ngoba umfana ukhuthele simthathe siyomfaka ngapha uzikhomba ukuthi kukuphi lapho ababethe zovuma khona emngceleni wathi uDladla yeyi ubona uthatha ingane yami ngaphandle kwami wathi uDladla ngeke ngathi wathi uDladla ngeke le ngane yami iye lapho izohlala la ngizoba nawo la eManhlanhla sobabili wathi umkhokheli ngeke lesi sinethezeke ngendlela esimangaliso eManhlanhla nikhona enkonzweni yazulake lapho kunengane abantwana basezulwini kadadewethu okuthiwa uJikephi igama ubani uJikephi kwakungani bethi uJikephi ikhona kwakuthiwa iJikephi kuba umfana sengiyashula-ke lapho wena uJikephi ngicela nihlale kahle-ke manje hlalani kahle ninganyakazi ngoba kunika umuntu onganawo inkonzo siyafika ebuhleni kwasezwe nomhlaba ngivumele Jehova angivusi ilonda kodwa ngikhuluma njengomfundisi namhlanje futhi ngikhuluma njengoJulayi wakwaZulu ngoba sikuJulayi la wala kwaZulu ngiyacakela abashumayeli bakulelizwe ababasho ukuthi abantu babashumayeli ukuthi beyephi ngoba bayilethe iphepha la kushiya nje kancane i-homework le wafika kuhlelo waManazaretha ukukhotheme uthini nilobheka incwadi kaMateyu 26 yabona isihlalo lesasezulwini njengoba ubona inkosi ihlezi abantu bazi ukuthi iyahlala ngesonto mina ayihlalanga ngesonto ukhona ummeli wayekhona unelizwe kuthiwa uswazi lolu lukaMaphamba olwaphamba izazi ummeli lo oyenaphayana wayezobethula ngesonto kanti lo waphuma nehawu waphuma nebhoko umhla eyona nemosha ngesabatha iyahlala nalona ngisuka nesasezulwini esenzo Nkosi ayonkosi hayi uJikephi ayangena nethi uJikephi cela ubambe lapho uma ingane siwona sasezulwini cela ngosushisa umoya wami ayibone ngifungiswa cela inkosi ingisize ngoba ngifakwe ebhokisini safaka umthetho yangena inkosi yaManazaretha
uphethe ubhola ifaka uJehova endlini wathi zuli ayisaqeda lapho sahamba ngafikela umtholo kwababa lawazalo sesiqedile ukuyibeka inkosi ukufaka inkosi ngaphakathi ngafika ngangena emotweni nganje zwe angazange ukuthi kwenzekanani ngaphapha hotel ngafika ngigijima athi inkosi singene ayifunda ngakho Matthew verse 1 ufunde kahle ungaphoxeki nangehlisa ungayishayi ngendlela efanele Matthew yebo baba waza mlandele wathi uJesu eseqedile onke lamazwi Matthew 25 uMatthew 25 umbuso wezulu khona umbuso wezulu ufana nezintombi eziyishumi kunjalo ezathabatha izibani zazo zaphuma ukuya uhlangabeza umyeni kepha eziyisihlanu kuzo zazihlakaniphile neziyisihlanu zaziziwula eziziwula zathabatha izibani zazo azithabathanga amafutha kanye nazo noma ngajamba nje uthi verse 6 lapha ku6 khona lapha ezansi ujambo ngoba ngiyathi nje wamenyezwa phakathi kobusuku ukuthi nangu umyeni mana ibambe lapha Nkosi yethu simakade ebusuku ngisheshe ngivanikoza ngithi amen ozungumza abafundisi basala kawo ubona ngathi egoli kwakunenkosana ephume yona ngoba iphume yona vele ngiyanibona ithi sheshe pheka ukuthandaza bese ibayeka abantu bengene edube lapho bengene sontweni bengene isale yodwa bese ithandaza ithi ngithandaza ngize ngidele bese ngingena kuyabusukilele ithi bane kusuka isishu santuthi sibheka ezulwini wathi umuntu uyabona yini wathi ngiyabona wathi umthandazo wamaNazaretha ayithandaza ehlangene wathi kusuka inyoni intuthu yanyuka wathi yayibona lento wathi ngiyayibona yayisiphola endleleni wathi umthandazo wakho njengoba umthandazo wakho awuyindawo wenza lento nje njengoba uzofana inkonzo nje ube yikuphikelela ukunikela kubaba usuku nosuku umbuso wezulu ufana nentombi eziyishumi sangena ihlaya ngene inkosi yasezonini anithi nithi ubombela uyilo kwakhathala ibhantshi wabuyise ilanga wakhathala ibhantshi wabuyise inyanga yezulu wakhathala ibhantshi wabuyise uthini wakhathala ibhantshi umhla unyazi luhlale esihlalweni solungene ngaphakathi ngizokala nabafundisa ngizothinta amakhosi nanjalo yini kuyohlangabeza niyazi ukuthi athole iNazaretha uhambisa ukwenziwa inkonzo eyomlindelo awukho umlindelo la ekhaya kodwa ukhona nakushona umuntu nashonaphi msuku kufanele kwenziwa inkonzo yomlindelo nani kuphi bafundisi najikaphi uyabona abantu abangene
kulo mhlangano namhlanje kukhona abangene benganalo icala bazophuma bezicala kwaze kwaphuma isigijimi ngaphakathi kwathiwa shazi angenaphuma lapha emotweni ngehlala phansi kithi mina hawu itha sota yikho kanti kwenze njani ngasefona ujamingo yemoto ngasethi mina yikho kusho ukuthi uyabhebhe ngokunye kanjani ngasethi kuyakhanya asengena phansi kwesihlahla eduzini wasekhuphuka amakhosana enzansi enza ayi-5 ngathi hayi bayangena abadlula ngathi iloko abantu bezelini asithula ngaqhiyama phansi komuthi sengisolile phela ngiyazazi izimpi sikhulele kuzo la lapho inkosi yezulu nomhlabathi khona lapho athi khona shebo sezulwini ngiyasuka sezulwini abantu abakuthanda abantu basemathathe njena ngiyabonga kini nathi lithi singanikwi imali ngoba imali ivese yaphuma abantu abangakhola bakhipha 2000 bakhipha inkomo bakhipha inkomo akhipha yonke into hey uyabona ulayile mfowethu Kiswi gete niti kasi nito bega hawa ushozi usuyakisha mtu wano pasi kwa muti wase sonde ya watu shawatu wa mtuno kwa sisi mtabo uma sebeskipa shere uma beskipa no shozi kwa sisi usikumbule usikumbule na nje uti sage sakona amlingerweni ewe kosi ya manazareta ama beshukumeza manazareta watu shozi bati ngaphakathi umuntu efuyikati kwamshuhlangakazi uyaphatheke kabi nalihambile emhlabeni bathi omanga phakathi engazuzi ilona bathi omanga phakathi noma abantu bengazi ukuthi bebezothini ngalo odlule inkosi yamanazaretha bebezohlabela luphela kwathiwa shozi phumula amamemeza abantu wathi shozi lole Nachikapo kuna bashumeli abathathwa untaba kayikhonjwa wathi bayokhalela unina uyafika ngale kuingubo emhlophe ingaka njengoba ingaka kwenziwa umlindelo wawe ukhona yena abantu ebenza umlindelo kushone kwenye indlu kwelinye ikhaya kwenza umlindelo kwenye indawo nihlalelani ngathi abazali nichikephi ngoba nani yakho nathi kakho abantu apho nyazini novu zonke isono maziphele ena so bafundisi najikapha nalikude kanelo bafundisi bafake nalikude ukhona uNkulunkulu ongamukelwa ukhona uNkulunkulu wahlala yedwa wazophuma ngesonto nalikude mhlanga nanthini lemhlanga nalikude njengoba lapha basho ukuthi asemaningi amaphekula la asemaningi wena wawuphi wawuphi mhla inkosi ihlale ehlabeni wadalwa yini ungayiyo emlindweni wayo
bezidle bafika babona inkonzo yomlindelo kwabathi kulosanini sikhala ngophepha wena wajikapha uyabona manje ungeka hayi ngeke hayi ngeke kancane akalithi khusho hey akengeke kancane wena ushosi nazo encwadi izinto uthi wathi phakathi kobusuku kwathi nangomunye umsefikile mhlawumbe ufunde iBhayibheli kodwa andazi ukuthi ankonzo ukuthini lapho unyazi wathi sesishintshe lwaqedha ibhatshi lwageza lwenza yonke into lwakho kosothi inkonzo wenze njani lapho nje ukuthi bengemukele phela amaNazaretha athi amaNazaretha ngeke umbukele hayi sokujima lapha sokumenyezwa wewe ujikephi what's going on ujikephi yabona ngiyibhala lepage kosezo nomhlaba uthi usimelana ngelinye la kwakukhona ingane uthisha akade asihambe ziyokwenza istimela wayenikeza benikeza homework zahamba zokwenza istimela kwakhona ingane eyodwa nkosezo nomhlaba engenzanga lutho thina sahambisa umsebenzi lapha uthisha awuyacabanga ngawuthi angenzanga lutho yasigijima yasigasa ithi yasihambisa usibhala igama la uyafika uthisha uthi hey la wena usibambani wasebiza abanye othisha yini lo yenzela yena ngijahamba nilowenza wathi baba wathisha omkhulu uthi asowenza istimela siphi pho hawu thisha omkhulu uthi lo sasishulile yona ishujantshi sasishulile istimela ukusabona istimela misekhona amaNazaretha ngiyaziwa sasishulile hayi mama kuzohlula hayi ngiyaziwa kuzohlula baba kuzohlula nikhona nenkonzo yini ngalinye la page 2 uyazi ngivumeka namhlanje izolo tena ngitekeleke base ngimemeza ukuthi khona umuntu ohlala ekhuluma la wesethu umuntu uyapi ngathi ngelinda bathi hawo hamba luba ngathi hawo basekhulu uthola lonke nesifayini khuluma nayo mkhulu kumenza ukuthi kumsebenzi lapha kusho amathuba alethulu umhlaba kwakwakhe khona inkosi yamathulu isikhole ukhetha inkosi athi amaNazaretha asemsika athi awuzaphumelela inkosi ekholiwe anahamba gweba abantu baqala abantu bathi ayikhona into wamakhosi agwebeni abantu agwebeni amaNazaretha umsebenzi wenu lo nabashobisa kwalibaya khona ngoba badodile yafika inyanga ezulu ifike egoli yathi hey amakhosi anikiwe uThixo ukuthi eshulela abantu akushiwo ukuthi nayisekhona wayeka ukushulela abantu ayona inkosi yamaNazaretha ngiyamemeza ke tempelini lakithi ngithi ufika unyazi kimi njengoba ngene kwaNongoma kwasala amathile ethola kwama yonke ajawa ingcwele nyazwaze zwi kwama yonke into kwaNongoma yama yonke into yathi fe uyabona ingane zathi ngibone egqokile kuzani zigqokile amafese amashe ikibhalele amayembe lawo abofu kusala amathile kwathi ngimele ngathi wawushaya unyazi hayi khululekani silandela unyazi ujikephi wasuki lapho ujikephi asiye enkosini bafundisi nizothola nini ithuba siye enkosini nikhale ukuthi najikaphi ngoba ngiyakhumbula umthetho gijima wathi washaya enkosini yamakati wathi lapho bebamba umhlangano endaweni ethile wajikaphi wena sangena manje face nangivume ekhaya ngiyamemeza ke ezweni lakithi luthi unyazi angitshela abantu ukuthi luyenzela indaphethe abantwana abacela abantwana luthi unyazi abacela umendo luphethe umendo sengiyamemeza ke ezweni lakithi ngimemeza entabeni lapho ngishima khona ngithi abafuna abantwana abaphuthume elinda abafuna imendo abaphuthume elinda uma ngithi ngiyaphuma nje ekhaya useyakhuluma umuntu uthi hey wena yini abantu ngimemezela ngithi mina hayi ngithi ushembe uthi ucela abantwana uthi uthethe abantwana uthethe umendo uthi bathi umuntu wakufunela ngelinyanga kuleyo yaminyaka edlule wathi kuthiwa ngoba wena uvamile ukuba khona after
tshela abantu ukuthi oshebezulwini bayafuna iy'nkomo zabo ngathi mina ngayekwenze lokho ngoba bashembeni lo bengayingani kwashembe lokho athi kumemezela okwakuphi wena uzokhuluma into ezimnandi esontweni kuphela kwafona umuntu nyazwezulu useshonile wathi kuthiwa ngitshela abantu ukuthi ziyafunakala iy'nkomo zakwashembe laba kukhona abantu abalotsholele phambili la eyofini inyanga yezulu awusakwazi uzokhuluma lokho othi uyena uzobonga ukuthi lowo wena makhosikazi usuze wawala amanye yesha moya Singa kunomuntu okuthiwa ummeleli na ushadelwe nyamaza ummeleli uthi sefikela umakoti esemla ethi uyabuza umthetho ukuthi njengoba ula intando yakho yini uyabuza umthetho uzosho kathathu ukuthi uyamthanda na awushaye mlungwana Thixo Nkosi yamakhosi uzosho ivesi mlungwana bese sisukuma umakoti bese sisukuma ingane yomuntu besithi kuhlele bese sisukuma ingane yomuntu bese bathi kuhlehla abantu uzomelela woza Thixo Nkosi yamakhosi avulela baba yeah Nazaré.
bese behlehla ibuyele emuva phansi bese fike ebuza ummeli lezi ubabona ngenkomo ezingaki bese thi ishumi lenkomo nenkomo bese thi kunjalo emkhona akuyise wamakoti ethi kunjalo isomntwana bese thi kunjalo isisha sakho sikweleti siphelele bese ethi mkhonyana kunjalo yini ishumi lenkomo bese thi ishumi lenkomo nenkomo bese bebuza umbuzo-ke yazwa i-esmak usithathe phi inkomo ngisithathe kubaba bese kuthiwa kunjalo baba uthe uyozikhokha kanje ngisengabeni nenkomo zikashebe shembe nathi lezi inkomo ngisithathephi nasho yena ukuthi ezakwantazi nathi ngizozikhokha kanjani ngoba ngokwazi kwami bekuthiwa uma umetshonele ngaphakathi uma uthola intombazane yokuqala leyo ntombazane ibuya ngapha ngaphakathi ukuze lo makoti wakhe rejisteke ukuthi owakini njengoba usubalile usumxoshile usubaxoshile omakoti abanye bengatholi abantwana bethola abafazi kuzokwenzeka njani awubuzo ngiyabuza nje angisabuzwe ibantwini akenkuzi amen nyazwezo ngentyathelo baba siransa sisule kwakhona indoda eyayisemgqonyeni yakwaDlamini umkhulu wayo eboleka inkomo zakwashembe kwathi nakhothama inkosi wayisefika usehle nemazi usehle owangaphakathi wathi abasikhulekile ekhaya kuthiwa kunenkomo zikababa ezazileka yathi indoda yakwaDlamini iyobalisukabe akhonkomo ithi uthi usehle hey Dlamini kobe kuhle uma kuwukuthi azange zibekile kodwa nazaba khona nakho kuwe yasiphuma wasephuma umntwana wasezulwini nikomo ngoba Nazareth kodwa ujikephi umkhulu wakho wathatha inkomo zakwashembe babokopha inkomo wazi seshutile ngamkho yadlula-ke lapho hayi ngiyayifana nepheshi ngiyayifana nepheshi ayi ningaphatheki abantwana basezulwini ngithunyiwe ngisiza wena yazi ukuthi litshila ngakumeta usuthathile ukuthi angikakala yini ukuthi yinkomo uthi hawu ngane ngeke kulunge ukuthi ngikuthathele lezi nkomo zalekhaya ngoba ziyahlupha ziyabulala egcineni zizohlupha abantu abakho ayi yabona ngiyakusiza mfowethu ngiyakusiza sengiyayifana phase 2 la sengingena phase 3 inhlanga layo muni owabiza zange ngayimema inhlanga uLevi 20:26 anoba ngcwele mina nginihluthile
kwakunendoda komkhwanasi eyayinkhonzile. Kwakunendoda komkhwanasi ubaba womkhwanasi. Akaze ngikhulumele nokodwa ngangakhuluma ngayo sisehluhlulu. Ngiyayiphinda namhlanje. Endoda womkhwanasi inkhonzile. Sulumbe. Nayo thusho endoda womkhwanasi. Semgqoka ingubo. Umjimba lo. Ithi indoda womkhwanasi hawu. Hawu mntanami. Sekufakele ingubo. Hawu. Yazi impilo ingubo. Kanti abanga ukuthi usho kuyola. Kanti ngoba intsha. Wathi hawu. Intaba umsefaka ingoba endikangaka. Ngathi umkhona somkhulu. Wathi hawu. Wasekhela kimi umkhonasi. Wona umkhonasi khona ngapha. Akuzokusho kodwa ukuthi maqondana nakuphi. Khona ngapha khona. Yayisethi le ndoda awu. Mntanami uyazazi inkomo ngathi ngiyazazi zikhona. Wathi uyayazi inkomo enompondo. Ngathi umkhonasi ngiyayazi. Wathi la uyiphosa umcilo wenze njani ngathi ithi. Ihlehlele emuva. Umcilo bese uyaphambili. Yathi mntanami ngicela ube njalo-ke. Uyezwa? Ngoba inkomo enompondo la uyiphosa umcilo vele uyavuka. Nikhona uNazaretha entombi. Bathi-ke yena umthunu engagijimi nje umthunu nenkomo ikathi zeshosha umthunu uyahlehla. Hayi sengibona sengifaka impondo. Ngosuku oluthile ubaba uZeduma besabe sesiyahlangana kuthiwa sambe sobikela ubaba usemapondweni ukuthi ubaba asuzokwakha uzohlaba isori nje inkosi isithe leya ndawo incane. Ayisahamba lithi lapha sikho imjini emisha sonke sifaka othayi sathi izincwasimende bekuthi nabo abafundisi sathi nasikhamuka sifika zima ngikubona kaluthi ayikho shithi bemifeme emihle mhlophe. Hayi ngizothe intethelelo mina kuphela ezulwini. Yaseshi angithi mshilo ngathi amphile ekhanda kodwa uzohlaziya le nkulumo ukuthi ayivele khuluma umuntu waphile. Kodwa omunye uzosho kodwa yona injani? Kodwa yona iyiyo. Omunye uzosho ukuthi uyaphila, lo muntu unamanga uyaphila lo muntu. Nikhona nenkoze. Kodwa ujikele mfuthu. Nafika sasikhuleka kumkani. Uma sisuka yisisathi umkani. Usathi umfundisi. Isihloko yini lo nyanga ngaso lapha enkosini. Hayi siyobikela ubaba ukuthi asizokwakhe eduma besabo uzohlabiswa isizopende nje kuphela. Bese sithi bese sithi ingubo umkani impondo. Bese sithi ingubo bese sichama. Bese sithi thu. Bakhona abantu enkosini. Umfundisi lapha efuna ukumkhipha ogcobayo. Wathi umkani uthi ngathi umfundisi esomkhipha lapho uyagcoba wenza yonke into. Wathi abantu kodwa umfundisi akakhishwa. Basho ukuthi uyadlala. Safike sifane sasezulwini nasi. Mathi ade kukhona ifa la ekhaya likamjowo nangawoba. Nalazi ifa likamjowo nawubani. Kade sidlifa lokubhabhadisa. Sidlifa lokubusisa abantwana. Sidlifa legubhu omashasi nomathundu. Wafika umnikazi walo. Yevuse kosika atwagi yazulazula wazi dawuthi uyazi luzo
kwehlisa akeloluntu leyo usimelane enyazwezulu nabo abafundi abashumayeli sebesukuma abathi sebephethwe amaqolo abakajotshwa bavimbele uthi bavinjwe yithi ukuthi bethole impondo lezi esifakile lezi impondo lezi phela zokufundisa bathi abanithi useqoqa okwashembe kusekela kokuthule kumemezele wena okwenkomo ayekele yabatala lomathulo wane bathulo umhlaba umhlaba nyazwezulu nasisika baba aya suzukwakha njengoba ngilanda abantu sasesikali ndawo baba unafundisa lapho ophelele ojobayo hayi sisacela umkhipha ethi sisacela umkhipha athi hayi lutho bafundisi nabo sahlahliwe hayi angikhili lapha endlini lapha kuyiwe namanje ophethe ushovu woza nawo angikhili isidalo aje kuthetha umancebe ebusuku athi umuntu wakhe no angikhili ngiyabithi nawuzomzisa wenza shoko abazoshumayela ngawo wenza shoko ukuthi impela ubuzisise lo muntu ukuthi uyimpela ujuqu Rapid uyazi lapho endlini sathi baba sicela ummisa yathi no ngamisa lokufundi fine okezenze nje wababa senkozweni ngiyangane esethi sathi hayi baba siyamumisa wathi baba hawu bafundisi mululekene baba siyamumisa sengifakwe impondo ngifakwa wabafowethu ngifake impondo uthi umlungu ayikazi inkomo ithenelo kwesisiba inkosi ithenelo ebanjani weshokhulu ayisaqeda lapho kwase kufika ikhalabhelo lopaphathisa nayize yasithi inkosi yasithi yasithi ayibafundisa emgibeleni ekhalabhelo lopaphathisa sathi siyagibela sawa sathi siyagibela ushambu luphethe ithuluzi lokulahla umuntu kanti ushambu luphethe futhi ithuluzi lokungenisa umuntu ezulwini wathi hayi khuphuka ningashobatawo yathi phela into asezulwini yamana lapha ngibona ukuthenge lapha njengoba ukuthile lapha emantatshi ukuthi abona ngathi ungekho ngiyabona ukuthi isula zasezulwini zikaza yibomba bafowethu misa nkosi yami zikaza yibomba mkhulu shembe mulisikhathi sasa yasibuya inkothi yasezulwini esimala yathi izandla bafundisi nabona salahlwa lo moya walabo abantu abahamba uyasambatha thini sasilapha sasemphethwe yibo phela kade bedila ngalokwenza ukuthi uNkulunkulu bezomlaleli ungathi ushembe uNkulunkulu lethi ukuthi ungakwenza ukwenze uthi uzokwenza uthi ukutshela sasilelelwe yini ngabe sasilelelwe yini bafika anhlamba lazini ntethe isithi mo niphinde lokho samara bisuka sazulwini sasibafundisi ayibhekele ngiyamngene yamfundisi wami senkeseza sengiyekile hamba ayasiyilungisa lento yasethi kwafanele yathi baba wathi lethu 2000 lapho yasikhipha 2000 yathi na 2000 bafundisi ngifuna ngihambe nidla kodwa ngiyephi le mali ngiyayibeka amen yo bafundisi uplo 2000 yasizulu ngoba yathi ayisithi iyewe nayi ngivuse ikhwile manje yasizulu hayi twana bata ngibikele Afrika yonke nje ngithi Afrika sambona ngithi makhosi ase-Afrika ngithi bayede hlanga lomhlabathi uphesha nephuma esiqini kunabantwana basezinkulu okanye bathi sifuna emzini okwazami lapho kuphume khona inkaba enkulu ngakhala ngathi naphuma lapho ngakhala ngathi hey bantwana umntwana wasegazini nanangu umntwana wakomina nanangu yawo umntwana lo walele bhanga nongubani nangu dlulo uphesihle
noma ke masufuna ukungalela kahle ukuthi hayi kuthiwa sidle ugijima kakhulu wena ngizothiwa sidle musugijima ngathi kubantwana nakho babengangeni enyokeni kwenze njani bantwana ngithi mina kulabo abantu lokho begijima lapho enyokeni bethi bayokhuleka ngithi laba bantu ababuzi ngani kithi ukuthi yiliphi isango ngoba ikithethe ngokungakhukhumezi noma umntwana nangu la bangana nombona gijima enkosini nangu omina baphuma babhekale ondi bathi babuya bathi mkhulu sasenza naye umntwana lo uyena yena la ngibona ikomiti lana ekhaya lethu uyazi usinyaka wathi usinyaka wathi ucela ikomiti likhiphe 5,000 emakhukhwini alo azoyiletha emanhlanhla hayi imali yamabandla bayikhipha abase-Vryheid bayikhipha ababamzezela bayikhipha abasemakhosini layikhipha ikomiti elikhulu lalana khipha 10,000 abakhamkangaka abanye ujikephi uqonde umahle awasondela amavoteli pasi usinyaka lo ukuthi wenzokhukhumezwa amashasi ushambe akusele umuntu lo kodwa shembe kodwa washiya into enhle kangaka shembe bese uthi usuyokuhleni shembe ushe kanti ushembe njani bakithi kanti unyazi ngampela unjani intshentshena nje ubona nibukeze ukuthi lento injani eyenziwe yikomiti ukufeke hawu inkosi yezulu nomhlaba ntwana abadala nyazi basezulwini shembe wami ngiba ambe angesandla angingabi Nkosi nomhlaba owathi unike khona ngeke inkosi ngixolise ukuthi engibanyathelile uma umuntu egibele ihashi likamoya eyokhipha inkomo emasimini kunamathanga namabheke ihashi nabithi kunqamuka abantwana ingolo kushona lelo kunye kushona lelo kodwa kubalulekile lokhipha inkomo emasimini angibonisi-ke bengikhipha inkomo emasimini ngiyaziwa sezulwini ngibuyisela isihlalo sobukhosi ngiyabonga siyabonga amazwi amnandi sophula ukuthi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha yasemini ngesihlabelelo sekhulu ama-86 186 ngicela umongameli uNkulunkulu wasemakhosini asola esihlabelelo inkosi imbusise Super Navangene.
Asibonge. Thina sikwamagwasa msibi. Mshingile wahlonkathela nyanya zamantungwane. Ngingolela boni inkosombali kaPhasa nohlalene wayibheke. La njengesikhunga sobusika sihulwa ngamaye. Sovunywa solevunyela ikumkani yamaphondo esejabulweni. Wathola ngubisilo samabandla buya nencombi belethu unyalo lomkhosi wajapha kuduza kwephepha nothanda kwawo njengesakabhuli. Manje wathithela silokothe kulokothi inyokene nguyamena vuma lokuthi ubhote enkalo lafuma lokuthi uzwathe ekhana lafuma lokuthi ubheka besa kwabasothula vuma. Kusikashamba ejijela amabombo kwabheka besayo. Umisikhotho secele kumanela khethela imvuthe. Kawule gibe ngentaba ephesa. Nesiqama sagibeka. Uthe silakayisa ngelikajame ngwempekathi nyoka segodola. Obesiyaka singamasa endlela idose njengamatilo silithela iphuma kwasembo mambe ngasayithakasela bekhasa phansi. Duma thangwe basuhlabana kwenguba amakhosi. Lasentuso mabayishoma lemigenya nkosi ohlaka inyathela uselwa. Gwala kasokhabuza lalisuka umthetho laduma esihlangele selehlabana lenquluni benginqongwa litshe. Obesikhulisa babhulika for baphume yabatheka besama khomye bubesakithe amathabe etulwe. Elingathola sifo somowane. Ayikhulishela khafuna imali ngophanga sekuthothwa uhlangana sama sicwesa amagumomsengisane. Bisikujala amabhaka amabili ifumana sibuso nethotho sasephakameni. Suma wabhesh mkabafu. Bobuvushe ngentolwane. Eshikishashasha lesigobheka besawo. Kumbe labo sothulini. Bathi thuleke sophuza tshela sesinayi. Kanti futhi umalo ngabo sihlalo. Umusoma ngesasoko besibuso kwabenaleni. Ubathele somqeke emphaka. Bathi kagogothile emhlandla ncence. Simo sinqaba kugamadele kasihlonga shaso ubusika nemnyathelo sokethwana namagusho ufomelele kwenyesi inkosi injani. Yalesizakwa esikhulu. Phela umhloso amabondo kwathathane. Komshliso koshongolo kwangwane ebhunwa. Bayathilisa ngosohlamba exosisela ngodi kwathole. Simo sinqaba kugamadele kasihlonga shaso ubusika nemnyathelo isokethwana namagusha. Fomelele kwenyesi inkosi enyande esuluse kwangesiluphe simabondo kwathathane. Ngigela ngamakhobo ngani ugogodela imkhasa ngecotho semikogodela imkhasa ngecotho semesala ukuphela ngasethosi lokugela ngamakhobo ngane ondlo bikele sesikwagibisila ondlo bikele seselinda ntonga ondlo bikele sesekhalethu ondlo bikele sesethuthukele gone ebahla semaqhawelethu bexoxise konyanyafu lefothanye sowathula usapho iqanga nelingamabahla segone omshazo ngenkosi yamasusa oshasa udula sedorfothe nesandana samasethu kwaqhawene. Ngamadoda ekhona impala sembokobo abalanda uphela amaphosa ugameleke ekamuluka njengesinkwe siyawusala sibise entane semalo kwetshele enyule emncindweni phakela ntaka ukusa ebigosuka kwela mgudu kofojinge ngoyameni osayithombulo kwafala sinhlaba omkhosi umlando ekhakhalo somolo ukuyiphinda olwendima entuwato kampukunyoni kalisethu kwele sohle sasenyoweri nosema sekuphola ogemile into ngomkhosi ngenhlango linyanga umkhosi waZulu kosha lamaphika amhlophe osuke sithe linda into ecethule yakhethe ufundo lesuthu isekela amancasakazi amphekoma enkundleni wathi inkulela isale singabashiya intshumelele ngankatho yamdla umthulo semanhlanhla ekhokha ingqeka amazuke sabatha bathi sodiyase redi izinto ungasasodiyela boyisa umphande wenkundla senyokeni babathi ikhabile unyazele ukusibekela